smislu karaktera, likova tih počinioca, to je svaki put nešto drugačije i ono što je jako zahtevno, pre svega za glumce, a onda i za mene, je što su svi ti počinioci strašno intenzivni. To su obično samoubice ili ljudi koji su otmičari, znači neki počinioci koji prete ili sebi ili okolini svojoj. Ja igram bivšeg košarkaša i nastavnika fizičkog koga su pretukli pred ženom i sinom i opljačkali. Posle čega je on potonuo u taj vrtlog pravde i nepravde i na kraju se zatekao u policijskoj stanici sa bombom u ruci pokušavajući da reši svoj slučaj. Kako se to jednom zdravom, pravom čoveku, za koga bi pre čak mogli reći da je navikao na red, rad i disciplinu kao bivši sportista, kako je došao u tu situaciju da potone tako duboko? Ja igram u trećoj epizodi, taj osnovni glavni lik, Lazara Tešića, koji je ratni invalid, kapetan dobrovoljaca košara, koji upada u svoje lične, porodične probleme i na sebi svojstven način on pokušava da to riješi. Pa najzahtjevnije je držati to stanje u kojem je on i samim tim to fizičko prilagođavanje, zato što je on invalid i treba ga napraviti tako. Čovjek koga ja igram, on se u seriji zove Malić, on se naravno u životu zove drugačije, je imao jednu vrlo tešku, jednu sudbinu koja je ostavila velikog traga na njemu i psihički i fizički, šta je njegov motiv i okidač bio za sve ovo što je uradio, bori da dobije stan. Pošto ga nije dobio, kao gnevan čovek, on se zabarikadira u jedan stan, uzme taoce i odatle vodi jedan svoj, rekao bih, privatni rat za pravdu. Rad sa Mirkom Vlahovićem je bio prelep. Jedan veliki glumac, veliki kolega. Imamo jedan slučaj Puzović ispred Vlade Srbije. Isto i za njega sam se baš borila. Za svakog. Mnogi ljudi mogu upasti u tunel. Mnogi ljudi lakše izlaze iz njega. Mislim da je prosto ljudska psiha vrlo krhka stvar i da se bukvalno svakom od nas može desiti da dođe u situaciju u kojoj se nalaze počinioci, da nas život mimo naše volje može poterati u tom pravcu. Jednostavno, oni se osjećaju kao nekakvi usamljenici, samotnjaci, skrhani ljudi i oni se iz takvog jednog emotivnog stanja ulaze u tunel. I onda sada u tom tunelu, zavisi od karaktera, prave haos na ovaj ili na ovaj način. To su vojna lica, to su bivši policajci, to su savjetnici nekih ministara, šizofreničari, borci za neku pravdu. Tako da eto, to su karakteri koji su ti počinioci, ali uglavnom svi oni dolaze iz urušene porodice. Minirao sam fabriku. Ako ga ne prekinem, ode sve u pičku materiju.